Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka imiyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangi chye company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM ayo ali ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho Safaricom boigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomucho bosongo bakiresi migwetrase chinamba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asiriguriro gutukutira ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi wiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganeti omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0143567165 Yo pongo yo marone kirigane mugasovene ase ritukeriga ria gatano umutinyi o gatano na gatatu na ukohaniri na kwariganira ase kionga chinsa isano nebere chabono mugaso rietaria ne Matilda Obaigo tokubwaterana na nyabuke vene korwa asensemo yebimanyiriro sangana ntwaso mutandao YouTube na igoro Facebook ye masemo ekionga chinsa isano na ibere na gochake kiongano roboti irogo ichane kigima korwa ase county ya Kisii ya Matemo korwa ase ikinyoro kia Boega igyo gutoka ime ye ward ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South nigobono echanerete oburoire botamanyirio obwabeire bokobwata abana babo bware mari abana bo na boigo mwari oya basiria amagima abo na kulengana no mugaka wenka eyo aserieta Richard Masese nikobona atebiru no buroiro obwo wabere bugwita abana bae abamura abatatu asebono babore buna banyare konyora ogokonyo nanyo matu muzipati uyo tukamenya ne tukanyara abana twanyora abana saba bakule bana batatu
kangina kangusa gakwa in fact nande bare mai babere ono chiku batevi ga wana wana ndagra timpu atata on tibul maku wana stomete gai tometa ka ingeta kasini no ndagra tuwa na wana maruare tino yo mumro mwana baruare tu abaira ba kusumbukenga ako kina via paikemera tu acha kom osogoli paikaransanse paikrepa kom pararpi kali kwenye kono kuwatu kwa mwemu kwa muskibucha kuba ikire miaka saba kuchiu bako chaka boko mu bacha ko bwato ikire paka bona baikabasira tiro kupanda kakunduwe udukarali uduikaransa uduikaransira udusia ona ngikire bako mu nde kiranga liye ngana no batne ibintu bitayo byai amusabasi into tirarte no mugako na ore no bokon tasima kata ke pira ko sine macha ko itra kata te ko sine chawa ko be ka mo kyar to ko nya ko buri muri chu nche ka ko te wa ba min ha wa ba min nche pali ba anko nya bana banyoro gweni ta banyo ndagra ba ko kyar tin ko nya ko anda ka sin ti ka bana banyo sin ta ko jigo cha chiko pali nya cha ba ko na asingana inde yogoichani umonchoriria oyomo kurwasi obwechiro yichombe kurwasi chinsemo chia mugunga nigubono neranyarete goitwa asinchira yogwakwa emioro na abantu batamanyiri abamwabo nyagusira James Bugita undati kurwasi kinyorokia bonya ndieka eyotoka imea omokubo bosoti sengera bomachogia chache county ya Kisii bakweresera na ugo kwa ni gukwarenga ugo kogosa kigima ikirarenge kurwasi chiro kurinda kanyara gusagano na boigo goitwa gutigirwa chingoma chintindi goika akanyara gusiria ubugima bwaye asibaborire utukibwa bwangu bunyare gukorekana ilinde uboene bumwanjobo utoke omumwaro oyo iga akamyaka nyumba agasieka ngakari kosokurera umungu mubolirende umuntu kagokura ogosieka inkarwanga ikero ngairana ngajikuwa ichibuti nandi ngekura te yasitire ngabate umuntu oyo okura muntu oyo tari morevi ekura te omorevi teriga uyu no muntu ore buya anda agende kya mabere bor muna tu kwenda nabo ngosoka isikoiga uyu ore okura moigo ikire mugondo garia ngarwanga sabe toji abana tugasoka nabo tugisiko tugatene tukanyarende ngaki uyu okura ngaibona ndo gochiago chi nkiatigire para ngachanga yako agenda gochi tukamarua tukatenesiko na bonsi agatiro kuna gwatulerieta muna kurua irita kuna gwatura ntomu oka aguchaka gocha na ningo kumurika tochi ngo ngakyo tari bugita bugito kale gocha lakini bona akiri ayo koranga telefone teli nomo otantani ngarua roro ngiko mubwata igata itiko tama bona ligata itiko tama ata itiko so nyumba muna ikaransa nsi gachita kanadaka akaimuka ngari embero ngamyoka paka mwaka wa simarukorari ngara kumbatira kwa simabugita akire myoro bobe ninchuko tarenjera to komokonya ye nali so gete koruro iga ngarua ngamumurikira to chiga ngukura ngatengo akori pakura kakibogito marita akire myoro bobe ori panali akura moino kaso ke pari moina ali agataka kubagore kayaba kuchipuri pamwe ngamumurikira to ngambatira akibogita to tama tinne togokonyere akaigwo munuyo agakira akarusigwa ekyaketiria kibesa kyatogete muno mwana yatebire ime narwaniri n'abantu abo tutari nkonyara kumanya omoro oyo mono akira omutwa orenge very deep Kutigana nayo ase amangana yokogayana ebina anamuna soko nacha ebina kosoko kubwatirana na boigo kogayana ebina bichingenjo unabono afia mangana ya male mukoroiga ase orogongo rogusi nigo munachi ebina omonene nere Mada Kome anyarete kuruka eiga usigo ikirana ase chiavisi
tia bosongo ase okona osongo kwanera amangana yokona cha ebina nabo yoko bigamba ase chinjira chegenka ase aborire buna ase bigambero ebinge nigo bina bikona cho kolende obwa mateti buri kogendera ase aborire abantu gukora chinkwana nabo yokoneke buna nkubeka bale omolembe gero batwalire ugwatananekana unenjire moyo kuguswania ebina bire ase bigambero ana mono kuraiga ase county ya Kisii. So we really intend to make this a county of harmony where people talk to each other, because we were told the reason why these problems are escalating to court is because people stopped talking to each other a long time ago. We are going to embrace the culture of dialogue, and our practitioners are the ones who are going to help us with that dialogue. Something we are taught in our religion, in our churches or in our mosque, that when we talk to each other, we build relationships. We were told that we in the judiciary, when we resolve disputes according to the law, we don't build relationships. We determine the law, but then people have to continue living with each other, facing each other, and we are creating generations of enemies. Therefore, this AJS, the Alternative Justice System, confirms that community-based dispute resolution mechanisms build trust. Au musubati mutangane korwa ase county ya Nyamira nere Emily Nyaribo nikubono anyalire korachi campaign chokoralia omolembe na boigo okoleta abantu amo anemono ase county eyo kaukwana chinga kicho kwanana na boigo chokwanana obokonyi ogusira na boigo gusanga na bangena korwa ase Rugungo rwa Nyamira North musubati Emily nigo abori bunanere buya abamenye banyamira gutwara obwo matobuya na babotani korwa ase chinsemo ona kubwa mono bale abamate be county eyo ya Nyamira sabori buna nonye abana gwesona ni asamangana yobuke bago ingane yo no bekonyara gukanyo gose gutangwa tingaki abana bagukina ase aboririe abangena kubaso mustari obusyo kwegeria abana babo chimbwa tire chingia na askari hapa wanaweka amani, si ndio? Sasa jukumu yetu kama wamama ni kujaribu kuongelesha watoto wetu tangu wawe wadogo ya kwamba ni sawa kuishi vizuri na wenzetu. Hata tukiwa tumesozana, tunaweza kuishi vizuri. Na saa zingine hiyo wakati ilitupita, vijana wamekuwa wakubwa. Sasa hii mumeona maandamano ikitokea, nani wanatoka mbele? Vijana wetu. Wakipotea mumeona kwa TV nani wanalia sana? Mama anajaribu kutafuta kijana yake alienda wapi. Hiyo imekuwa kilio kila wakati. Lakini saa hizi tunataka tuwape ya kwamba Nyamira iwe liwalo. Iwe una support nani, sijui una support nani, hakuna mama atakubali mtoto wake aende kupigana na mwingi. Si kila mtu ako na kura yake? Kijana yako si yako na kura yake? Akitaka mtu A achukue kura yake aweke, na wewe ukitaka B uweke, na kila mtu aishi kwa tusichomeane nyumba. Sisi wote ni watu. Si hapa iko wa Kisii, iko Wajaluo, na mnajua tunaoana hivyo. Tunachota maji pamoja, sote tunaenda Nyambambo. Tunaenda Nyambambo kununua chakula. Tafadhali wa baba mlioko hapa na wale mko nyumbani, ujumbe wangu ni tuheshimu watoto wetu wasichana, tuwawacha wasome, wahitimu, watakuja kukusaidia, nao watakuja kuwa na nyumba zao na watapata positions. Si mumeona hata hapa Madamu Wanga ni governor? Si ni vizuri?
Utigana nayo kwira sama gacho ikolo ime iyo mochio Nairobi ase county iyo ya Nairobi ase bono omuraivensi ya Kenya Muske William Ruto anyara kubarigania abateneneri bedini yege Islamu ase amagacha yo na chinga kecho bagusanga na omuraivensi nigo Muske William Ruto anyara kwera buna bonsi na boigo abakristo na bobotani bechidini ao imensi ya Kenya na bengincho na boigo takugania serikali yae inyare gutwara amangana yo wancherere gusogwa tanana aba bwatani gose abegeno abechidini ao asia mangana ayamagendero na bintu binde byonsi bikogendera ime yense. Ndugu Waislamu, hamjambo? Assalamu alaikum. Mimi niliwaahidi kuna maneno nitatengeneza na nitanyorosha na nitabadilisha. Ya kwanza, muliniambia ya kwamba pale kwenye kupatikana kitambulisho na pasipoti iko ubaguzi, iko discrimination, iko marginalization, kwamba ukiwa Muislamu unaulizwa maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg. Na ndio leo katika taifa letu la Kenya tumeamurisha ya kwamba kila Mkenya, sio ya kwamba vitambulisho zitapatianwa kiholela, hapana. Tulisema ya kwamba kila Mkenya achukuliwe sawa na Mkenya mwingine. Hakuna tofauti ya Mkristo na Muislamu. Hakuna tofauti ya mtu wa Northeastern na mtu wa Eldoret na mtu wa Kiambu. Sote ni watu moja. Tunatambulika sawa sawa chini ya katiba ya taifa letu la Kenya. Sasa mtoto wa Northern Kenya, wa Wajir, wa Mombasa, Lamu, wa Kisumu, sehemu zote zile za Kenya sasa watakuwa sawa wakati wanatafuta vitambulisho. Nkorwase omuyega uyu mawaziri bobocheno Muske Aden Duale na boigo nyara usingirira ingana iyo satebirubuna nigo serikali eyigeta bwatyo wancherere gocha sebisa kubyonsi abamenye korwa Northeastern Kenya na kubwa mono aba bwatani korwa chidini chionsi asaigerere Muske William Ruto na gotabuna nigo bono aba bwatani aba Islamu bono lero bakonyora ebibande byabo asinchira yogotachando buna bagachandira korwa amatuko amagega. Walikuwa wanaulizwa wewe ni nani? Ukisema wewe ni Muhammad, wewe ni Abdullahi, wewe ni Nasoro, hata kama wewe umetoka Rift Valley kama ule Cheriot, anaambiwa kando. You have made a constitutional imperative that the people of Kenya must be treated equally before the law. Your Excellency, hatuwezi kusahau. Tulikuwa tunaambiwa serikali zote, hiyo madrasa yenu ndio mahali mnafundisha ugaidi. We were treated very badly, particularly the last administration. Hawa maimamu wengi walikuwa wamechukuliwa under the guise of terrorism. Your Excellency, many of them were picked by state agents just because they were madrasa teachers. Your Excellency, Madaraka Day ulisimama Wajir, ukasema there must be an integration between the Islamic teaching ya madrasa and our secular education. Kama kuna wakati Waislamu wametulia na wana amani, ni huu wakati katika kiti chako. Mambo ya abduction, mambo ya kupotezwa ilisha haijapatikana. Tuna huru. Na jambo la pili, pia maimamu wengi ni wazee wa nyumba 10 hapa hivi. Kwa hivyo, Your Excellency, on behalf of all these Muslims and all the Muslims in Kenya, I'm inviting you to become a Muslim. Your Excellency, on your speech siku moja ulisema when you retired in politics utakuwa evangelist. Lakini tumepatana na wewe leo, inshallah utakuwa evangelist wa Kiislamu. Your Excellency,
kwa sababu wewe unafanya maendeleo sana Rift Valley, Northeastern. Nataka mheshimiwa Duale pia angalie Rift Valley. Sio murigiriria singano yo no to korere kionga chinsa isano na ibere chabo no mugaso korere to mirane na gusanga kikoraga chinsa ikomi chiarero marogoba Matilda Ubaigwa yaboke ven koro asepi manyerio nere matundra bakubwaterana na Eugene kokoletera chibichana malio gya senchera ayiyo boikerano kendra kurigirere Getembe TV murobeli uraso ya asembeo murobeli of vibes on vibes twara umugaso motoerero. Eduka ya Uhuru Superstores yego toke meyo mu Cyobosongo